Oh, all the best. Hey, thank you, Sharon. Think sawa na dolam ra. Oh, ano yung hindi ting sawa da ko. Alihulam the full day. Naimik pata day. Hey, thank you, Sharon. Think sawa na dolam ra. So the whole time mic do off chiram ne, Dr. Tainara. Oh, YouTube live tamen bijulan doubling pa je. Oh, still time. If gada koi kai me do hai. Almost a minute approximately. Không okay chứ màคนนั้นด่ะ Until not हमने cut निया हूँ. Kwan khai suma 65 किसी हम लोग कौन रही suma 6566. Minute kan ya kon kai ke. Cuma itu cuma kai stand rakang ini.
stop on the setting is my media alarm. hello. This run the number. Done. You know, the deal I'm that to was Oh. Nika Oh. na surah kamu Meningnya aku kan no home kita. Ya, 610. Enggak. oke tiêu này hiện này tiêu đang là host ra đang là công Tiêu. Không đâm à? 6 kali ra kime. Also, right. host Eti aligun hau ra kam ke thai mu speaker jani san ni kam thi si bang khawe. Jani san lung fu ba bon mai ki wa di speaker bi di Bogu uniform halong sledding has a widow. The man in uniform ti had work out that good talk at the woman in uniform ti had special lecture series ka otima talk series ka masikali di bamsi. Pani din khara usara ali Indian city di ka di lungta ga bogu expert for police ti kam boy Delhi go police kam boy bogu sub inspector of Bamboy Path, especially northeast go
sale ka boy pu sale dan chỉ tama hồi đó Northeast sale là pas ngang kau macam ngang point hang kang kau mi boy tipu ko experience rami pa ligo Northeast issue deal ke kambu ti masa di Northeast malung silam di tingkai ni se city ko experience tam sinya ali liang ronga police ke kami di keng magai sini pa ali insightful thi bo bombu city ali lung mau ga kami ai ke city ke men Northeast ka city ko do nung si mal for example you do FIR kind of campus clubs kum case randa ICM sikum ram ali dun ting sanda city ka lung bonga no ting lung ra sikum ram ali ko do pogo insightful tu bugu ram ali do ting hai sune tu mutune ti speaker bilang point pi hai Hey, thank you day. Đến mới suy đến cái thank you day. Chứ ý cái sao cái điện khai mình chứ để details chú bộ chú cắm mà chú cắm được chú cắm mà chú cũng được cái sao privacy maintain thiếu mà đâu là sai suy chứ đến màรับcái sao là bằng mình chứ để anh yêu nên season mà đâu là bộ pra thứ cho bọn mình luôn cũng bằng đồng season mà đâu là bộ phát đi long năm phim đồng đi chiều phải sao vậy là bộ chú cũng một sao khăn nhà là điện khai này chứ cái điện cho bọn mình cái rai bộ điện kiếm khác à yang mai foundation group di pra thứ cho bọn mình đồng tu đi sự thuần kiwe chứ yang mai foundation cái rồi nó mau ra cả cũng bộ bắt đầu rồi nên quang khai cho bọn mình then mình cái số chứ quang topic we boss have lan ma ja yang mai foundation tu committee khai ja wang zo khai amdong computer to di digital twenty ko ko khai ye che I direct I ke den khai bu lam tan me ne I screen share tu khai ne pat pa me ja screen Palbame. Hai si agu topik ceram ne Liang Mai Foundation Talk Series number 11. Namdi gu police tendon kade alio notice me gulung lamga police dung tendon cha police dung degu kama sablo degu kamlo complainant khat chamasra serium ganthi kuang tinga sai thio jam thio pa tinga degu kamlo de che kamlo si procedure si I kanam lam kwai na ding khala ne te kwai rai ga alio notice me gulung chupra tu tira di mai tangla ga chita di de chero point highlight khai ne in cha ka da pa khai bo workplaces mara work profiles ja dekum khai ga changang kam lo ma sa dekum ngam kam lo chup lam ga ni rai je point phui rai ke government and private employees khai ga various industry ka tam keng me private gu di government employees central government delhi government gu employees tam keng me pai uniform service kam mam dung di keng me health services ka nurses tung doctor ram di keng me saja private companies ka tam go kam keng me saja sibo department lam gara idin keng ba lam ne next kasra anyo call center ga customer services pi khaibo to kai pra thu se bpo kpo saja bpo saja business process outsourcing chu kumbo kpo knowledge process outsourcing kumbo bpo industry ga ja multimedia multinational companies ka kambots ma keng ni inya ka hai was slide ga se point and ball kan khai me hai bu work profiles wrong I point and ball kan khai bam si de kamlo just we tend to consider as controversial workplaces because of various issues ja hai ka se bpo just customer services to kai pra thio how hang driver de ni how lo just america nung ko europe me ko new man force habo chmai chungam kam mai tambo chứ để kamara đầu là bộ telephonically nhiều virtually nhiều cán bộ cũng main force have đơn giản cái cánh India làm phần hoàng ấy Philippines mình Southeast Asia cánh hoàng friends của mình chứ là hakum gu BPO from gu knowledge India cái đấy cánh khích hàng ngày cánh khích hàng tiếng bên nhiều culture decision bên đây bên nhiều gu benefits from bên nhiều gu để cho đối làm phần citizen đúng rồi để cho tháo thiêu lung lo cho masra degu government gu benefits bam lo cho ko season pa kham don jeng so aniu to khoi considered controversial why because scam keng wang bo scam or fraud companies ram keng wang bo ko wim dung culture simi bo wim dung lung wim dung benefits simi tinga chmai to full thibo scam thibo kum di keng kan bo da krai kan nak nang mi bo
chứ ta để bố pick thiếu hàng sẽ 2010 sai nữa cũng pick thiếu hàng ấy chứ là mai cái kỹ mẹ liang đông đi giàu ấy ai cho liang đông cái kim đông naga đông kim giàu ấy không đông đi waju giàu bằng cái sẽ scam cầm cái sẽ chứ là hai vụ scam hay gì chứ hàng cày cái đó America mình đông cũng bộ chứ mà sao tụi foreign countries mà European countries mà pra thì England cũng nhiều cũng cái cầm ấy chứ để nó coi nè Bambi cũng scam companies cái giàu mà keng bi data tam kêu bi cái giàu mà là keng hàng bam data số tam kêu chứ siêu tiền cả đều cầm nó chứ xuất của India cả anh nhiều cái thì full cái hòm này India luôn cái keng full cái hòm mấy phải India long term ta anh nhiều kulam dit phải full cái tao mấy phải idan này làm này think tank group incident nhà rồi phải tao mấy keng bam wrong so amount point DB bữa giờ này khang khăn là biểu từ 14 lakhs connect chulu khang khăn từ 9 lakhs connect chulu ấy chỉ sẽ không mình mà ai cái mà sita de customs buku foreign làm phản currency 100,000 pounds cũng mà làm cái gì chỉ sẽ click cái click si ai mai thì cứ ý ra cái anh nhiều mai đi scam cái cam bấm nông sẽ chỉ cam lo sẽ phải nhiều vậy em đồng benefit gì bộ chứ năng là good citizen you're a loyal citizen chứ vì thế năng nagu bills buồn gặp vì thế năng là mai bảo home up năng là mai ghi thao up thế chứ cũng cái lịch đó mai cái xuân bộ nên là cam government này hay chụp được bao nhiêu chứ ok vậy làm phần đó mai tụi mình lùm bộ si đơn giản nữa hay chưa cam nam pirai mà đó là sẽ định thay đơn giản sẽ cam sắp pi khai sẽ cũng sẽ perhaps cái mấy cái hay just one example ja the other example is computer virus lang hay cũng bộ technician này technical team này sẽ luôn nhá phần nhiều có lab thì luôn của computer sẽ sám này level cho ra phần nhiều rồi chứ virus lang hay bộ chứ là computer virus phải làm bị làm tao luôn nhá chứ không một cái cảnh của mình chứ hay see that is why we call this considered controversial workplaces chứ của miền quê sampling ra BPO is not like that call center per sampling là chung hào customer service này bị hay so quite highlight phải next is retail and hospitality industry showroom kumbo restaurant kumbo spa salon hay cái kỹ làm cái mình hospitality industry cả so cái spa cái sẽ để cảm thấy controversial theo mình lo chứ sao we main thing hay sampling ra spa sẽ Indian government ta đi any foreign government ta đi nhiều suy hay và mới even Delhi NCR region hay cái mà mình suy hay của government này hay sẽ illegal mà vậy chứ thế cả sự thì cảm thấy controversial to me lo chứ ra because they film này chứ Sweden này yo chứ ra hay spa cái sẽ extra nhiều extra curricular activities ra mà để cho đến là mà cái gì cũng tất cả các miếng đơn giản số and moreover hay cái clients mà cho làm này nhiều extra massage cái luôn miếng đơn giản số and moreover the therapists there earn good money there sếp đơn giản sao không controversial to me vậy cái sẽ hay xin mau buộc làm ta khai mi vậy sếp để nó spa worker sao mà count ở nhiều màu vậy sếp đi màu vậy chứ để nó hay gì it's a controversial place. And next is local product retail. Sa hay ni in pampang masing pa buhay hay just small scale shop business. Hay ka dukan na makang ba me. For example munir ka colony munir ka che ba me si ka tagu gap che ra ben mui bem ja saim dong na ta ting me. Hay so long mun di to krem ba. Dukan ka dig di ram de le pa krem ba. Dukan chang poi ba de ba. Kang sang yu sang sro kan ning kang sang sam reu sa tai pi bu dukan ski baraman toi no sikum bu dukan ram de kang ba me successful thu bo kang ba me chứ để nó nhiều dukan cái xem quay ram de kang me phải cho lên tu colony khác ga colony jana idimala ne colony khác ga ai liang ni dukan kang to pre me ha ka se dukan se mai kum di ba to mai cái xem ran to be free wood de choi bang kum ha kum fresh lunga de khai bam sima smi khai ma de khai ma zau jon bo ja products ke kira join by business hamra ba hai so except for we chami ke join kumbo sma jok join kumbo hakum business ka kam mai kang ba me hai ni ina ra khai rambara hai point sam ra khai rambara de lo sa and you notice man kang meng either in government or private sectors ngam krem ba me or
BPO so KPO so singang kang krem ba me retails and hospitality kang krem ba me dukan point ran tu krem si kamang wa tamam tha to ka exam tha jo se pajan nei che to ka chu krem ai di ba me ha ma ga skum de si sene ani go in your next slide de lo sra next slide sa ani ha mung to lajan thur ma thimara lo ani hai me dong se ed wim gung de kang thio zo mi ne si ani moral policing murama so first I interference of cs of ja civil society organizations dong ja social activists dong mo mara student organization ka liang mu gra liang mai rong di chiti ba me liang mai katina rong di ba me chu ha kom dong sinyo ngulnya na mo pio nang ngam ram ji kan na pe te hai win ngam ram mau nang kam ta me chung din na ma si din sara sisi moral policing ye consider thimra ma ja chuma sara ham dong tu se kam mau kam dong tu se hai khoni ha ko kinae pajan che ko hai ram me kam thiu ma khoi len nya hai si hai ngam kam da kum hai thakam thakum pa hai thakam len se din ma expose rama chuma sa anyu chikum ngam ka sa kam zik ma kam mai tu warning pi rama ma ka lung ta lo chu lang rama ja chuma ra panyo church my village authority dung ku che lang khai ju nen ki na pion gu church member nam ma chu kam me chu lang khai rama hai se anyu ko seng ka di ba me or anyu ngokuma thakam lung rama ngokuma thakam lung rama chu question big question ja ngokuma thakam lung rama din sra di chu jai ga ne din rabo the Kamlo in a Pahangar of what about various corruptions and other fraudulent activities practiced at home. Just kill them. Example, the map this way. It's just example. Kam ne chasra. Government, Manipur government ngam. Hello. Yeah, sorry. No screen se share chu kadalo. Acha, I screen share to ma segundo, sorry. Ira screen share to me. Sing share. Explore sangga so khanta share kadalo. Ngau de ja. Ngau de ja. Okay. Yo, hi see. In a point pra is a point ka expose to five ja chebra I say I'm new moral policing my to kamasi ma we moral policing the purely ja my de gan chu de nang de gan chu de lam nung de ngang kwang kin chi khang na ngu mjing gu mau hai ngong tang ma hai si wi chebra ma ko moral policing ne chu to jeng hai si kamera ma kamera bro chu point ani lung chun ga bam khe chu ding khai la tu klu I rabo ski lampanjai changam poina dorning don jeng main agu MLA agu minister ang thatu main account pampi jabam bo this is nothing but scam main election ngam nine don jeng account pampi bam bo that's gang san bam bo chebla gang sang san ya sang jam it's nothing but scam hai si it is just big ani wrong ngo pam san sharp to din lele otherwise we think scam or fraud we think me have example lu don jeng shu amni mo khai bo thimi to lo haira just big come to sim to ngo kham to ngo kam din tau phai la tu so de anyu khu ko kang bo me se sikum dong tra anyu dingam na kolong na ra che de hai da Delhi Mumbai la lung tak dong tra na din ma hai se de anyu kum ma do la ge se hai bo to pi ra mu mang khai bo che de no kha kam ta di lung mi bam ta di lung sa bam ta di chingam koi kam am di kam sa bam ta de kolong na bam sang jeng ge ja mai ram nam bam tinga chun sa jeng sa bo de ju aku atu mine bitre thebo atu heart thebo masa atu ngom jong la khai keng me I data point leng khane hai data se data hai phelo 2014 kum Northeast to special cell ja klo thanbam ne rap se special police unit for Northeast region SPUNER se link ba khai bo hai bo spooner hai se 2014 in a link back 1093 is a specific numbers out Northeast 1093 call you got just I notice many things no the problem on some new term go sisi kata citizens to 100 dial to go 112 dial to see night somewhere Northeast 1093 says 2004 kum filo chumai 604 calls ja
out of 604 calls 156 cases registered to which what cái máy cái sai bộ tham nhiều hay sĩ call hay sĩ ra với anh nhiều khu vực data các bạn rồi hay sẽ call chiều mà ta đi để cho lo đâu có là bộ problem nó quá nhiều không vậy case register đi chiều lu anh nhiều sĩ tăng cái mà được sao mà máy đi sai bấm lu anh nhiều sĩ tăng cái mà đi bấm mày chứ thì nó hay sẽ dữ bấm mày tôi khoe 2020 này 2021 của data filing cái sẽ tính cái này khiến cũng bị ngầu rồi 2020 cũng có 894 nó call long hay sẽ đi cầm nó chứ vì covid của tuần này nhá mass exodus ra skill làm power frame của máy ra mà hay sẽ vẫn khiến thuê cũng vậy chứ case register cube đi tăng tăng 59 chứ để máy cái cyber hello máy cyber 25 đã cũng sẽ chứ sai chứ si tăng cái mà đi vào mấy cái si đi vào mấy hay sẽ ra chứ để hay sẽ rough ra anh nhiều khu cái quang bộ data sẽ in phải phải vậy hay right side làm pie diagram cái liên hay cái bấm bộ senior kamadia senior query ra agi thobo cuma select ribo various select ribo kan yo khatu fikla jama usima ma atu select sadin gan ma select ribo haisi padam keng me si sai theft gabo ski go so galo bom pui chenki takin so galo bo thogon so konom no bo cuma sa any kind of theft ja landlord and tenant issue hai de keng chang keng me landlord and tenant issue hai se kang keng kumbo cuma security deposit lama kumbo to dui pitam kumbo simi pi mi ma kumbo cuma sara delo operamba ka ne hai ki gan rem nam sai chu kumbo issue keng chang keng me landlord and tenant issue hai se thai ting tang de tok thi se bang ha boi headwise thi se pi wang sa ja lu querel se ngom keng ta de thì cắm của query lo sẽ category khai chứ không sẽ để hay landlord and tenant issue hay sẽ cảnh chẳng cái mình phải tăng đấy chứ sẽ bahang ga salary issue ja call center sa kam cũng salary fee kemau cũng cuma sẽ retail showroom cũng salary fee mình kemau cũng salary issue thì cảnh chẳng cái mình and miscellaneous cái sẽ hard ja cuma itu kam jam thuniu cũng gi thobo cũng cuma sẽ rape cũng murder cũng hay khang là bấm này miscellaneous cái hay sẽ chứ đấy miscellaneous category này cái gì hay bahang ga pai diagram pi phalam bam pi na delo se chmai case register cube se theft ja ga chum ne case register cái thu chứ đấy case register cube ta de investigation kam zu kuma bo case registration je delo se theft ga 379 IPC ja agabo mai ko chukwa agabo plan la na gabo within a surrounded place ke ski lung na ga ma ne plan na ka gabo asi online ini kami sudah ingat bahwa delik bang dong nugu phone agak kami tinggal cuma sera nugu wa kata wa supaya agak kami tinggal online register sih kami hai don jengnya hai keng buat jadi hai lang simsang hai kini mana ideal dingkal ini will go to molestation hai pui against girls ja molestation is teasing aku mau keng bame hard term api untuk kengnya di kamu sudah agi tahu keng bo sun party kuma loyal ta pepting kuma agi bo kuma cuma sudah pergi kita kim tingwa kamane atu ngomla ja hilap khaluna agi so kuma so tinggal aira celari sima bo direct da premi mi moskum ngana hard ja kuma keng me cheating son chu khai bo lu ko scam ko de kuma kyang da cheating wang ne ha cheating ga se anyu ko notice mai to cheating keng kam bo khom dong ne si sai miscellaneous ka sekelu prim kum ja murder kum rape kum de ki de keng bam ne I said just approximate data new to pikai bo hachu bame chu se next ka sra hachu condition ja new kasyamara liam no nik syama jelan ta di bame scam kum kam ganya syam no ra putu kang khai ke bi don jane pa main case register thib di bam ja both victim and culprit ja complainant did you accused person did you chu keng me liam keng me si don jane ne to chalaning to what problem ba me ta ne sisra teacher of law how do you approach police and how are you going to follow up CCE paina dinghalane next kasa for elaboration ja me PCR call police control room ja police da kraigra police control room I say 100 number thi new 100 ja bro here in India se de pakistan me palam the emergency response support system ja sisne 112 high 112 high si India kyang activate to khaibam boy system kumbo sab kumbo
chụp sura sita này chứ tiền nó on record cha India kyang lunga hai activate phải bằng 112 any problems any kind of problem now 112 call to sura we just police ne respond to we hai sliding over bane ja okay chứ giờ kalau din kami 1093 se notice dung nenge Delhi ga 1093 ye isra nang dekum ting 1093 kurolo or 112 dekum ting kurolo just ra nagu emergency bam ting ja nagu emergency when it is very urgent ja skum ting kuram ne ja emergency semester or distress semester ka sai ka thiu pa bam bi suye aki ka thau pa bam bi suye siki pawna na tu ha pa khai bi nang walan ta khaira ha bam bi suye chamara puim na ja sun Q tinggal sun cuan demi orang hep tinggal selain tunggu rekang ha ski wang lain ne cuma nunggu phone mainnya kami wang silami cukup kumbang tinggi 1093 call tu sih now 1093 112 hai se it works on telephone ja selain tunggu phone ha ramai go next person go file di phone tu sih 112 hai se it is activated in every nook and corner of India hai se on record je senior hakumbo Pui me dong tora prathi sun new pai ha me tinga insecurity me tinga na call to file chip tinga nang call to file chip tinga police nu wang len tu hong nu ki kang ko kai bro koi hai si provision gam boy kapau ma mi bo practical non practical that is another issue but you have this provision hai si anyu sirap game me police don't to coping whopping ye chuma ne don jang pc hai ye chile nang call thira de go dinner lo nu problems what is your problem mai to kam sa khai ba ma azam thuni ba ma accident pa ba ma your problem si din da boy khadi nugu nazan nugu phone number khadi nugu location hai si pi hera boy nang hai pi khai ana hai si pi mui khai mata sara location tak katam na ta khai mi du ye we GPS ko system ne di one boy sa the GPS there's always technical issues we khai sha sha gra ja si don jang nyo khai pi mui pi khai sara nugu ga police dong wang ro first wang rap si wang so lo sara staff from PCR will come on spot to control all possible problems. So, nang call to high up tinga PCR se police control room ne when had cities lang kumbo long dong rang ngong bar boy Innova kumbo Ertiga kumbo tinga PCR when am de wa pakrema me Scorpio am de pakrema me just shikum ga tong ne police dong wang rai boy Delhi longra within 5 to 10 minutes wang boy PCR se PCR within 5 to 10 minutes wang mata nature either because of traffic jam or you give your wrong information. Otherwise, 10 minutes rehemis of new action lumra boy. Si don janyo PCR, I have a PCR ra. First new wang railo niya agi thoban nangsra new wang na mata kaya po. Sumay azam to new news ra. Tan mulai labo taliang kaya bo may na kamsalo taliang kaya bo kumbo di kung problem bang misra first new the first aid job new wang lo niya mazang lo niya new gari ka pitaw file niya spill kilam nearest hospital silang kapo pero just high senior ham dong senior they sort of all kinds of possible solutions has a pirai with new wang niya si sira next kara sila nito nagu se nang kakana pito kagi follow kagi bu case lo sibo so tingnan na tingnan si solution si on the spot at that time pingam la sara si now the ayo will come ja pingam ma de ayo ro wang ro koi so tadi nagu si bu case si kungma bu case ra ayo ro koi na tu ayo sara investigating officer koi na pam ni wang ro koi first ga PCR wang ne si sai investigating officer wang ne investigating officer na wang deu kan lo sa pa he will inquire the matter ja ha si degu problem lo sa nang klura pu tak pu di sai su ja nang dim mu khai lai sa phone mera sa sai ha khawang ne pu matter se kwai kan analyze ro boy chilo ne si ga ne justify to justification he will try to make justification whether it is a cognizable offense or not ja cognizable non cognizable itu next slide ke dine jab ra hai si police dong inquire thu ku sui ma blo chu ku si pa wang ne study kan boy chalen tu kan na piu wang nang salary issue ku mosra salary issue ku cuma sra
Dicer lo kanggo money related matter ja cisra money related matter hasi criminal law criminal offense ma go esa civil offense ja civil matter cisra chalain tu ayo kan na civil sport du wanga chitinga civil kumbo money matter ja any kind of civil matter cisra pasi fuima lo pasi fuima lo ne it is civil in matter chai lo nya pa wa kama time lo chikum to justification chep le tu pa si wang lo nya he will see whether it is a cognizable offense or not ja silo ne pa time lo si saida next kara liberty for caller or complainant to give written statement to register citing cognizable offenses ja selain tu nang call to friday agi thabu case ke wang de criminal offense de usia criminal offense de chide kui kho wang bu panai na agi bu kho chuma sa wang lo sai de police de wang lo sai de nai ka ga ma khem thu bam tinga nai ka ga mata ka bam tinga nang kwa khai ni long sun pa ma samara police station ta meng tang khla ga ise bu bam ma nulung sun ga system ta ne chisra nang si you can withdraw your statement at the spot ja nang with nang statement se ngu statement ro lu na I wish to withdraw my complaint chelunia si on the spot to withdraw to ministry or na ha khau tu ra kwa khai lage na tu khang kang sangkai bantadi i kwa khai lage against i FIR register thu ro boi chisra nang ngu complaint ro lu na wi ayo tu pi ro nang tu di office no wana ko ro boi police station la nang sika tar boi chisra nang sisi FIR register thu khai mita ne chisra ayo ja nugu content si study to learn away is this a cognizable offense because cognizable and non cognizable offense keng ba moyo ka seja cognizable offense non cognizable offense su bamne agi thawbo de ka dane ta de che den si hang criminal or non criminal che di bam police deals with only criminal offense ja selain to skip opyo ne nei sai la ne electric committee jemlo cho nam lumpum call to police call to wang tinga che that is a civil matter chumro boy chalen to skip op na na to nugu kang pi ma security deposit return thi ma nan lumpum na ska agi time no chubo agi chum tak time no chubo matter se we aggravate thilo chubo shifting wang tinga what the problem check how they gonna how blow see police no study to right boy why because we zum tak ta kumra second issue secondary matter leja secondary matter tadi grievous to masra tapi data khai bu zum data khai pajam prapa kama gusra police will not take up that matter it will go back to the first matter na to security deposit kalan kama bu issue wamra bu si security deposit kalan kama si degulo sra that is a civil matter na to civil court antalo you file a case against your landlord khai tarabu ja si sikum nei don jang supra the notice dong sikum cases keng boy sikum nei don jang sio have a notice sales link ba khai wi tibo now let's go back let's skip next liberty complainant to withdraw the case as a high case ra withdraw to khai kra ku plu sa din tau khai ne sra it khai cognizable or non cognizable offense plu ira khai mi tinga meaning sa cognizable offense ra where a police can arrest without warrant ja selain itu pangkhan apiu gijong khan apiu tak tabam cumar kamsa khai bi kumbo cumara wa aspuam nya agalo pangmi ngaulu kumbo ja then the police has the power to arrest the person without any warrant from the court that is a cognizable offense when murder example number 1 we have a 302 IPC murder cuma itu kamsa mi bo ja sikum tingga keng ba me hai just example kha kharam pikhai jo sinia hai si cognizable offense kuwe and then non cognizable offense where a police cannot arrest without the warrant ja selain itu example this dinta ne 323 voluntarily causing harm ja khangkhana pion eklu ko skip ko example lo lang skip pion tu nang mun tan ne nang ka to ri lo chakpi khan na chbo ja kapi ta khami de na CCTV di prove mi de je voluntarily causing harm jana tu rank to lo kama tu muzang lu tu khambang lu kamai chbo just plan lam na tu wa de surround to gusfen mania nam funun tu minman kam shema se de open space jan tu pita ta kami je proof ro bami je ning nang case register thune se tinga police tu kho to arrest rang thema mi sikum si to sikum case
non cognizable offense on things de hai se dekum this is a camera law just ra police ku ga tel ne non cognizable report cha NCR che bamwe non cognizable report cha meng nang police station lan tel nya police sungku ga si bo report liu phailo che din we sitting ga chalen to si di khat example khati ding khale ni chalen to nagari mi thakhaban lo chalo nagari mi thakhabam ting khana pionya to tukang phal no khoi mi sang kon pram lo chugo che ting wi kho to ding ngau kam sa kha mi ding ngau che de police kho to min ma skum hin sa skum ke case kum ram sa non cognizable offense chugo wang boy hakum ram hin se de che lo sera wi sera klu wa kampang kum sera 427 IPC causing loss of a material worth more than 50 rupees ja che sinio hakum case in si police station lan talunya apniu go kuga report kind of a report shape new incident detail of incident police owner of family which is now court now you have to pursue the matter ja so thing court new police the cool new proof by me sab sa simi ko ma which is sim san now the court will give the warrant to police to go and arrest that person only then they can arrest cuma sara kasama neng advantage lumi ma menang jadi no nang mai khatu agi ja khong pi kita kaizen tu minson rama ge jadi hakasi siasi raba me si we agi tadi koina idea sil lo si ding hai we now haisira cognizable and non cognizable offense haisira simi bam ne cham lu me sida next kara complaint nai FIR sa I haisi ramsan sak khaine written statement ja a written statement complaining about an offense now main layman just a civil person any civil chmai cham maira ai desi complain lo desi FIR lo just sima boy complain just is learning to statement agu hachu atu chu rock ga just see that's a complaint so the FIR is registered on only on cognizable offense kalau I 302 haisi cognizable offense haisi this comes under FIR ja FIR hangbam chede 323 hai pira bi ta khai bi ta di hai FIR mai chibo this is called a non cognizable report NCR chibo chibo chidon jang new hai FIR chung mi ta ne chira it is because it is a cognizable offense chilo arrest chibo thuma pira katam na mo cognizable offense na the arrest kam ma bo the kam na bail level offense non bail level offense ba mi da bail police on the bail bi khai to mi sibo puko surety lo na smara bail bi khai do cloud test bam chiskum go differences wanglam lasna che de no FIR go wa mi ta ne che it is because it is a cognizable offense da khai juwe chelen to ai naglen go whatsapp group ko ngi iksha sang ngo we defamation kum ja atu whatsapp group ga atu selak sa ding khai bi WhatsApp Facebook atu aram jata se selak sara khai bi agu community to selak sara khai bi na I aning ha se FIR register to fine we se buku complain gu se Facebook ngongoi so that is not an FIR at all now subject ga to register FIR against XYZ that is not an FIR the FIR should contain an FIR number FIR se every year the police station generates a new number. The 2022 paga police station khago FIR number se number 1 ngan hawla na ko 24 palang 2024 palang se FIR number sang ngan haw la ma ko this FIR number si FIR contains a number a specific number and section under section IPC go CRPC go tomorrow any kind of X criminal X go any kind of X police station on kam ne skum X hanga wang la go chu sis new section chalen to I chamai to kam sai bu lo chu go chalen to example hai it falung bang kisan gar ga chamai kha to kam sai lo chu ja FIR register thune chu ja FIR thai ne kisan gar go si kai nyap sang khang we FIR number sa thai kam go thai kum go August kai nyap sang khang we chu ja FIR thai ne kam sa ta ne chu 250 FIR number oblique 2021 chu khai lo ne under section 302 IPC police station Kishangarh police station dated thai ne chu chap cha wang we until and unless you have that is not an FIR hai se bisi kamsan hai khat new complaint just nang chalang to
every time you write a written complaint and go to police station, police are not going to register the FIR. Kang se FIR register chuka mai jo. Si don jai ne nuku complaint chu receive thu di ba me. Then nang FIR register thu ma ne complaint chu receive thu ne sera police station go stamp or police station go wa khat bam boy sil kum khat bam boy sika stamp diang khalu sil diang khalu sika number de raw boy. This is she numbers a complaint number. Once you receive that, it is called a complaint. Yeah. Sidang kama may bamsa personally new disu itu selain itu new kalian jadi disu ye. Next how to write a complaint. Ja. Jadi santal kami punya hai sawatu makai roksi may yang may address it to the OC officer in charge or SHO station house officer of a police station. Two, chulune SHO PS police station Kishangarh. Next, subject should be specific. Ja, to register FIR regarding rape or regarding house theft against nang composan sisra against this and that person. Wrong sense. Content should be in details, and it should corroborate with the occurrence of offense. Ja, aja rambara de kam sira content sa na meri tu sa tang robo mani semua detail robo gue sa tadi meri tang da na macam zang wo da tu sa kesan ka tami siting wa kama tami cedan da na tu wang lambe sa kam sip robo pegang habo. Contents of FIR should be Thai ne atau sekambom sang siap ja. Otherwise, in a Rani Ramba, the Kamlo da Manipur bumping, Chamara da, North Delhi and Lumbam Achim Zanghai thing that's a highway, just we police and to twist and turn play humor window. Now just down to we North Delhi and Chakavan, North Delhi police station and Tashu, Lang Highway. She don't say now to dig offense come low, dig a garment low. They got rep tube law, they got assault to the such a specific to the robo. So now details details either supplementary statement or you can come to police and then tell your story anytime. Just in your corroborate your way, we do offense stop. Now request for last kasi kasam raw complaints or last day can you look matami mention the request for action to be mentioned clearly. How to mean Kaikelo, a good sport, Lemon Kaikelo, Mara, intimation for possible occurrence. Selene to Ina Akinapo, Lumba, Akinapo is my puma. Nam Janu part time, no to go. Ishima, Chetinga, Ishawanga, the idea bum, Chetinga, Iwanga, police saying, yes, a letter of missing, missing report or intimation report. Then my sister is missing. Yeah, or my brother is missing. I should tell me, and you so lumbum wage the pub. What? And you to dim with him on intimation issue with this always helps in the future because now Swena Wagaja, we can up with chip to walk more, Swenang Patasra, police don't do one shoot your way, not do none the Cambona, report him out what you want. Always, it is always good to give intimation. So new intimation man, police who make the complaint of either is an intimation or to recovery of items or to nab the culprit for the offense that they commit. I say, she the game of me. Next, civil criminal matter the point. Not returning security deposit by landlord to Kumboza. Tomorrow partial salary in private company exceeding minimum wages. Wages, my class. Saya aku wages minimum wages kami. Cukup real and rapi. Jadi itu promise you kayak sangat promise you. Kang sang sambil rempi. Jadi nang kang sang kriu pima pengen nang polis tu call you. Jadi polis ngomong kan wah kan lah itu. Civil matter tum civil court में चले जाओ. Cakap berapa? Si don jadinya, I see the gang kami si we. Check bounce you kumbo untuk check bikai. Company ini aja bounce you mi si kumbo ramhi je civil matter gawang extra rakai juga. Example the gang kumbo. All offenses under IPC and various other relevant acts, criminal matters, all offenses under IPC. IPC ka offense क्यों ही है, cognizable, non-cognizable, everything. IPC का क्यों ही है, जैसे criminal matter ले. And other relevant acts, disaster management को एक मुद्दे दे, दिखाएं बम में कोई relevant थी तो राव ले. जैसा कतम दिखाएं बम में SC/ST एक मुद्दे दे राम दिखाएं, मेशिकुम राम दिखाएं ना. I see criminal ka kumne. Cuma itu offensive hai bo. So he na say criminal ka kumne. Acha chesra hai Delhi lam kumbo cuma asra hai Mumbai lam Bangalore lam city lam nungku bam dune. Ni point na tinsan khalane
tenant verification chi ro kabam cha hai tenant verification is very very important Delhi ga Mumbai lam new tagap che tinga thai tinga Delhi ku thuzra to hoi online kam swim we delhipolice.nic.in ja hai ga ugap che tinga citizen service che bana we si option ngam ugap che ra dang de gu kam ni lo ke FIR register to fani ma complaint register to fani ma loss report bi fani ma de lo so kom option kai mo we kum che tenant verification is very very much required ja tenant verification kam lo tenant verification kamata ne jisra nang selani tu chungam do tinga he asia tu example do kain boy e de example sa e munir ka da bam boy che tinga e chungam do wi bo hai bangam do bo che tinga police song suwang ne e address bi khai sa ja wanga che tinga ski pop yo to tenant verification form new de kamma new bo kanu kam ne bi khai mi bo che de degu problem bam no sima ke ski pop yo no kam me kam wang de me di sima ke de atu si problem bam mi bo proof aku di hami ski pop yo khudi hame che tinga police ang khani chuma de che le se tam de se skungu jaga problem ka hom de che po halen anio Delhi police karai kan ra pura che ko khain da lo che po khain ne shu khalen go class ga ja che de no ha ke ki ngam ku mo kam ting sai si problem on time go si don jai nio ai lung ku bam khai se verification kam san sha kan go have tenant verification che de che lo che na copy sum ku mo ja nang online print out thulu nya nang submit to khai gap che tinga chi skip on sign to ne police station ga submit to khai gap che tinga police station nya khat sin nangu kolong lam selain to nang tamai nai ja tamai ga police station wang ra goi to verify thiro goi che oh hai ra tamai nai che ne ne stand yang kha gap che tinga police station wang lam ra goi che si se se che khat ne mu khai ra bo khat ne skip off khai ra bo che sura na new compute che proof bangkam me chu nang wi ki ga lung ne chu sa sini tenant verification is required nang ja na problem wam kha thena chma realize thima we si don jai ne problem wam kha ga kanum kha mai ba kam no se ding kharai go che chalain tu new I anio king ka bam rong ga chiki malik kombo ja ski owner kom bam nang ta ne chesra ai sen new go tenant nong to new ki ga bara pi ka bam to tenant verification kam khaimra din khasan khalane di kam no chara ai si klo tenant to effective song ski po to effective diam boy ski po to de chep gane effective ro sen ra chiki lunga nang oi tenant ka bam ki ga sa crime palo chebo any kind of crime ja che tinga phiwanga che tinga verification kamma ba new lo chebo verification kamma ba new ra na tu min na boy ski po to min ne oi case kumar wa ma bo ja case pampa sota mota case kumro wa ma ga se de no case kung da ne ski po to min no ski po to 188 IPC hanga min no si direct min available ma bo se na direct min choi bo che si don jeng nyo ski po ba ma bam nasra ni si ma bam nang sa ha de din to hai lo se IPC ka sang gai bo che loi di loi wang ne se nam ga injury or death cases hai se ja ani notice ma ku ga pakton kalang sai sui ja for knowledge purpose ding khalene injuries as self-inflicted or medical legal cases self-inflicted or medical legal cases I see di kam no sa nang wa khalan ta tinga nronan tu kam zam khai bo ne benge khai mi kom bo ngen tang mi kom bo nronan tu kam bo sikom to self-inflicted cha hai sara wa ma ga nang aspect ki ga ta ga che ting wa ma ga hai problem haro che den no medical legal cases ja selain itu neben ge go chisa surimeng kumbo chumara sharp weapon net kammo kumbo segam brush ne ke kumbo chumara any suspicious chiba misra nang speaking gan to check up that gap tinga medical legal cases MLC is liu kham no we hospital dong ne MLC is liu kham ta ne chisa hasi digu lo chisa police case we medical case legal case ja direct challenge example sab darjang hospital na wanga nan beng tang wanga wim dong se hai sa ka gi ban ma accident gan ma minor to kam tang hai to hai sa dola ne medical legal case MLC ro hai gap che sa si na tura treatment ra che normal treatment ta ke bam ro we na MLC ma sila de che de no next ke kam lo che police wang ne ra de police wang nen to ador we wang ne hai ne ben de kam bi che me nang de kam ya jambon tu nyo khang ro we si ga si suspicious tumara wa ma ta am ro bo che de no nang selain itu
nang di complain kang khani bam nang lu police call thum kha chila into emergency ko misa chma jam tin nang jom police ne kamra nang la pa mi bon keng bam we chma sai tin new kum ting emergency kum mi tinga police call kam nang la su kum tinga MLC go through ganya police dong wang we the police dong wang tinga na tu nang de kam julo thai si de gu kam julo chu case new kon we case new kum de criminal offense rule out wa ban yusra new rule to ban yusra to pasra cc case register to go next gra injury which injury de next gra death natural death or medical legal case ja chalan tu khana pio chakating nang khat sra khi bam tinga spiu ki gena mane ki gena chalan tu kesangar ga khi bam lo chubo pakakar spiu ki ta chede pakak ki wa che tinga ki ne sai khai lo chubo che sra si natural death che kuma ga chubo it comes under medical legal case ja medical legal case just know how to convert it into a natural death just run go spiu ki ha cha free me cha chang cha phailan ra ta wo cho nên spiu ki no fuilun na o higher medical treatment chap sa ta be mo just ra into natural death case ning convert to hybrid wo chama ta ne just ra nang go spiu fui de ha fui ki ne mram thiu mi ja spiu ki ra ka ra fui che cha cha ba ha chama sa mai to consult thi lo kam chama ra non ja sai thiu pa che tinga na merasa tiuzum ja nang puki hunta ting puki ne sami kumbo chipiuki mung main ta ka sami kumbo chmara chiki chun jiba ne sami kumbo chu kumbo case hai hin sa medical legal case amra MLC set lium ra hai once MLC set liu khaim ta ne chesra kating me to kum ra srok sang kum don tura waduma ke piki nam ne case kang klai char waduma ko khaim ta khai che postmortem kum de kamanya ko khaimi chara case close khaimi chip dipame chede no nam non to kumbo cases hinda medical legal case khani investigate yorbe ha investigate you one type procedure ga se MLC kam khaim ta ne chestra postmortem de kamra boy postmortem kam tinga ski langwang ne chara another procedure ja we embalming prem nam sa makra kum khai kum procedure talane chede no in a rakni bra postmortem kamar neng kum ai din dim sa postmortem kamar dola se dikam no seri anyu ku ga keng jiban na ha me kum keng wa anyu mai cha anyu mai sera notice mai ja si don jaina ke keng postmortem kam le chamar medical document sab sa jam sense ya ba me natural death it ta sera postmortem kum de kan keng ha cha hai si in rasang khalani chatlane tu ai mai ja ai mai ai jo si mai new ding si mai to de tangka lo spiu ki ga khi bam tinga spiu ki ga treatment tabam tinga nang smai site tinu pata ne chera police kumane ja police number 1 1093 kumbo iklu rabam se 112 kumo sikum tu ku khaime ta ne chesra police dong sa we pniu gu chingam sa procedure wise kamna ko si ne si gu procedure ta kyu marne don jainya police kumane chwe MLC registered thu ne chera ki hospital dong to decision lubam lo MLC registered thu masra police ko de wa ma sing la pa kam lu bi ro che de ani hu sham dong ai norin dong ku sa ta ting ta pa bam we de lo chesra chiki ga ne chiki ne mana chipiu ki ne treatment ta jata jo natural de chbo treatment ta jeta pam tinga sai mo che de police ku khai mo che ding police rawang gap che ku khai mi sa sui police ku procedure kama do lai che bo wa mane natural death sai for the postmortem karne ka kami postmortem kana boi police ne postmortem kana boi che misra SDPO gureng and above ja SDPO gureng and above kulam main lo nya hai chalong sa je hai PM kamar ne postmortem kamar ne na sui ke lo hai ki nam ya se treatment te mo yi na ye mare APPO che ja request main khen lo unnecessary burden ja kum di bam boi ti don jang new hakum di halam kalen la nong ko bam no hakum di sirap geng ba me che ja din to khai ko che ja pra the ja klong lang ko ba mai kum dong pa pi ani kulam hakum bo sai thuni pa bo jam thuni pa bo chukum tinga police dong jaw ne police dong involve thum ne che jam nang san san ba ha ye che de procedure sa ha che bo police dong che don jang ne jaw bo police dong ha che case ka jaw ma bo che kum sai i pa na che din to khai ko che in slide ka deng khai bra hakan na che loi khai ne screen share lu kam ta lem tha ge Come on board. Okay. Ui de ire screen lam phui su ta me chum din khang ngau ta me ara na tu ngau ma de
si mà dừng nhiều hay như vậy ui này chứ question xếp ra cái lúc tháo gấp cái ý định khác em này sau khi nam tôi min lo để cũng ngủ dài cái min lo để cũng case cái min lo chứ cũng là ý tôi cái tin đó là cũng là privacy đi bằng đèn rằng như thế ta để kinh gì vậy ai chứ mà thiếu sai suy ra đó này rằng xuân đây mà soạn cái ui scam call center kamu min cái liam đi giàu bằng vậy cũng để kinh khai cái niệm để mà mình sẽ đã cũng gọi là details để bằng là này chứ để process wise ra si khai cái niệm bộ si tăng mau bộ ý định mình tăng mau bằng sai mình khai bộ suy tiếp tục thank you ấy thank you mute rakan alius speaker bitlet thì mình sẽ in depth thì mình sẽ insightful thì vậy để tính phải thank you you have green nó còn chùm sẵn mà cũng mê thôn bằng con chim mà thôi chịu mà phải chịu lắm mà this speaker video thank you pa wong si you pa bon la cái nhìn này police tôi tình gì thay hay mày nhớ sẵn sàng là hát đâu xuống đây sẽ comment cái này quay quay nạp sao làm balance sẽ ra làm mày foundation này em kia luôn mong du comment cái cyber department cái FIR loss từ rồi cái tí khai khai lỗ chứ hay gì cyber department cái chứ sẽ để cái lỗ cyber rekam gulam guma tumara defamation guma tumara exposure of your privacy ja siskum ma chu case depend huए chứ để nó cyber gubitadi non cyber bitadi kyang na sa nang police station ga meng nya police station ga tar police station ga tal ne pnyo ne decide kiro hai si cyber department na lang khaira ma chuma sura de churlo pnyo police station ga ne kam soi ma se nang defamation kum bo sura selain itu WhatsApp kum bo Facebook kum garo hai bu bi bam ta la ga ja Facebook ga selain itu ne tu khan tia hai bu kum bo ja si se is this a criminal matter or not we who contents of the defamation word ja si se content ka new study theory we chulonyo chelen to hai se nugu FIR register to khai mita ne se new se details se we pugu URL ja chamara we khau gu details and to ding khai bi khau gu details ti kam gu system themlo de gu mobile themlo che few per nine anjai ne new Facebook we USA lang khai we che chứ tình nga si cái làm phải tình USA làm phải Facebook dùng xe qua nhiều để cho nó corporate mà vậy cái mình ra thì cảm nó ra có một cases cảnh du bộ India cái pra thì ra có một cases cảnh du bộ chứ để bây giờ bình ngầm mà pi ta đấy ribo 2 months cũng 3 months cũng chứ lumi mi bộ chứ để police dùng để thạc làm một phải ra có một case làm ra it takes certain procedure hay sao chứ vì thế FIR chấp trả bằng luôn nha FIR number thì chấp trả bằng luôn nha thà phải được chứ hà sắp nhiều thà đó là chứ vì thế cũng làm chứ pra thì ai nấy phiêu balu vậy ra nếu tu công khai cái bị phô sẽ good details phiêu ra nang nha nếu on level này nang xí ra sisra we nếu complain cái gì khó general file lu chứ bộ nếu khó go address khó go khai khang đâu phải là police will do it immediately you don't need to go to cyber department also
question khadi o me doctor report go financial go cyber fraud lam ga point na ding khai lo acha financial go cyber fraud ja yo chu si finance go chalanen to rakang UPI transaction go kum gan he rakang khoilumi kumbo ja chalanen to nang neo nugu information ka pima credit card debit card information di pima OTP di pima semasan gu pin code di pima cheten gu transact thumi chukum hin sa 420 IPC ja cheating si cash ko wang go cheating go cash ko wang go sinang chalanen to nugu details nugu account information di nang police to pidia nang to have na secure ka secure transact thumi chu gu bank statement di pirabo si si kyan no ne police station main talonio amount chai di ja pasang plain da amount di masyama kan ro thawai sa amount di mar kama ma ju haide police station dong ja hakum don jai ne notice sel sa kha kha la kan pra ja che de main nang police station ga mai hai details phai menga chu tinga police na IO khat assign to ne investigating officer IO assign to ne chikawnyo verify to learn go first nugu bank to notice lang hai go nang hai bu hakum transaction si pama lo whether this transaction had happened or not ja nugu willfully kama lo tumara dekam go beneficiary account jan debu account nan kang se ta khai mi lo si kyang se details paper go just receive go account paper tingar phone number thimpiu banyo account number thimpiu banyo se simi ta ne sra police wi sai so go phone number lo hai account se so go lo se phulan le ne kengmeng hapo mo cyber fraud ja cyber hai kang go related hindra kengmeng banyo fake profile thimpiu go fake information phone number di mai jan ne lo ro bank account di mai jan ne le khaban ni ro bo jang ka ha ko mai ka ha ko skum jan ne thima chuma ra chuma sai ka mi ko ko thimu ko bo skum ke em bo ha da I notice dong de ATM jon cham ho ATM karai garang kang sang sum sang dai nen jon bam di kha den sangkri mu ne ATM card jon bo I notice dong ATM card se I karai gara ni agu ai chungang kam call center kung kangap che tinga bank account le khatro mi ro call center dong bank account se pang le mla che ATM card se ATM ka ha ping transact che suma ja che tha khai bam na khai ban de ai company klini hang company kha kli pelanga ATM card ne ami pe ha che bam tinga mai lio ne kang wang taw ka che join khai ba cha go ATM card se system pi lo so kam last kara ai ra kang kha kho chu luma kang wi peman kang sang ni sang kri kho chu khai lo mai rang kang la transaction kang khai bi go account nya che khai je last ka tu wa minga su skum di ba me Jim nang question ni sima dia Ingo khasima okay ali go speaker to this thank you way but in one was again ga prepare chugo ngo pamine ngo presentation ko ga dinga ngo buwan na link pesa bisa so thank you way ago salam so personally thank you way dinga ni jiwe to ne thank you rolling di bam to in mani kha ni bra nang ali link data card graphics lene tabs go percentage register kambo campaign nong bo hangin se sibugo information se nugo office ga su dozma masa ke ki bugo ndego office ga su lo sources endelam lo internet ma su dozma de new ni quickly siga suza nugo graphics ga se tab masra salary lam ga tam ba me tidi racism lam ga miscellaneous ga omi bi thake silang ga se kengma bizma de tu se ga wi graphs ga no majority si lam de siga ni quickly dingalo lamrat sangalang chu tinga mane complaint kam tinga di that can also slightly be part of the racism drama masra Delhi lampan Bangalore lampan rali tu discrimination si bude case the king di bamme aludi Delhi ga face Ukraine po buna Delhi long thing tidi we never without the complaint kam age dizu magzeng so ti nu aleng raman ma do boy tu alum I kum zamai dong kam the complaint kam ma ken zama ti bidi mening ko ka me wa si nyai sumgana sai question very difficult question kung hasira mlaw question ma bane nanglune emlem dong kang ki ga limin kang pilo ja ha to kilo ti kheng bam haจะ scam me tu din ma se blang adim sangalo but the main question is I liam dong kang mi hoi scam ga kang bam dong kang tu nang dim ning lo kam tu lo tu la da la tu kam bam lo tu kung question ka de tu sa ha se maybe related to our economy back at home and aligo social economy go perspective and the new as per your experience in living in Delhi highly liam na dong kang hoi call center ga
mai scam ga kang bam do kang tu kam tam lo tu nang ting khani ma te yo kam ma to la kam bam ni ti ro lo hai blam ga din go opinion point ting khalo thank you Thank you there. Nang go question mukum fan ra go question new khaja. First of all, we data sira ani go office ka bam in order share ka bam deja. Today data hai si we cannot leak it, we cannot give it to any XYZ ja hai si department go kombo sira the sira to buy kara go data go len bam ti wacham hai so the way how I'm using the data is for the benefits of the listener and for the common good don jai ne wadu mage. Panya basra kalau go discrimination lam gara discrimination ja krai gara discrimination se keng something new way 2014 songa 2010 songa keng something ne poisa tam kyum ne ja we statistically we discrimination tam wang ne che de no keng ma khata de now the discrimination offense is too grievous ja discrimination offense is too grievous that the police will not accept your complaint as discrimination. Hasi convert humi mi jo aisa. Police dong se ja nang to discriminate chalain to wa agi ne chimki Nepali chu kulo chu momo chu kulo chu bo. Chip tinga police dong wang de atu Nepali chimki momo chu kulo we che nang police section wang de chu bo. Wang tinga police dong se we the source of your problem ja de ga na how lo ha ki se chi silam phan convert humi mi jo we. They started fighting because of money. They started fighting because of this and that. Still, she case can convert if I mean now head wise future was just unusual discrimination hanga wang tami mi she problem me. Otherwise, discrimination is happening. Siya kanya ada di bambu keng mas na we bu graph yang kai bu si hanga siya keng mau percentage tam sang tambo. Juga ni si hanga wang. Kami jadi miscellaneous hanga if dising kumbo kumdi bambu keng ja. Pasum biura in a corruption or scam or fraud or whatever. Sira category har hanga ba mesi we in a point ja jalun khana putra jalun ngomalo phone gani ham lung khana putra jalun ngolong kampung pilu ham do hai just a difference of jalun ngoguna ngokuma difference range maksad ra men we pura the chelo mai to sonchi ko mai to ham we sub that way. Jadi deh no, harga scam upang kebam long deh din kece saja, sekilang kelong long pui belum, scam ra scam go tadi jangan kesangga, kam tadi call center itu kang, fee mui lo, kepung seram deh liu mui sui liu, kalau punya kita tiu mui sui tiu kang, gari di pui deh tini tinggal macam kelong long lo, pui nama tu suci je minam cuci gak cuci kebam sama lah ni, sih mending lah cemai tiu saja, jadi kelong long pandin sama sih long seselaka, ulang pandin tu semua. Jadi halam pancang lah agak tu silo, jadi condition ni orang macam tu. Sini we, iklu, hawgap ga slide link ham saya should we do moral policing jah, saya moral policing je jah, saya. Nak aku mengangkam tak alo jadi din selama ini tu jah tu sewang makan dah kam selam ni. Jadi sidang jengnya, hai sira ira we magai, cuma itu je aku alung sendiri namnya saya alung sendiri we magai kamma punya we because hai si Delhi police dong tadi, NCR region ke police dong kebam, Haryana UP police dong kamcot wrong ni, strict tanbi hangkim boleh saya. US dong billions of dollars, ya billions ani ukulang kuam, few $100 ringgit. Kulang India dong piprat itu kang kebam dong, USA dong naik alam dong kang kebam dong saya. Billions of dollars ni sumje mang membesit dong saya. US government dia tancang and moreover BJP government dia have lam gara very strict, punya scrutinize semua itu boleh. Sini mataku wang jalan atau lu bang rasara sekilam wang lu kamak saya bokam sekilam pen lever sekilam dam kakak sekil wang kaya lever tapi dolar punya we sini aku poin de mana wang tadi kang susu kang punya we jadi bisa kaya acha i kat we chat box kang we mobile kumbu agam saya komplain kam sui saya de cuba saya kam lo jadi hai sisa mobile kumbu agam itu saya dia coba agalo sih meja neki nang zibam kan kamle perlu galo sera CC 380 IPC I see it has to be done manually police station kan nanggu complain dulu terdapat celuna nanggu details nanggu IMEI number mobile number make jangan naro kalunya pilih sesa 300 IPC hangga nanggu case register terdapat otherwise nang park lu nggak tahu bang tinggal main kan apa ni galo pami kumbo saya lah nang kai kebam tinggal
dalu kumbo cuma sera hungkai je main khailu kumbo dukan ring bank ai main khailu kumbo skum hin 379 IPC ja hai si online kam sui boi nang police station ngata ma sui je de police dong 379 nak lu I khau de rakhan ne sangang kam mui ma boi 380 je sangang kam mui boi tiêu just kalau ni nang din bam gusi forms of scam ram ne tiêu pugu sia moral policy ma there is forms get no tiêu audience me tam question ni hak ni bang khama one ra bam khai tim new khai lo tia 7:30 tanga piece ju ha sak close kam Okay, Phu. We are the victim. San mage lang fan. network issue Theo chat box karo khai de sui San Mama. Oh, thôi san. Okay, we check. Thôi san ni. Misan mama che pe misan bo una tiêu question tai thi ban yang tam new highland sui dia na ro bam ting ई क्वेश्चन kam new high police notice cell ga case rami register count and lawyers is special to khailang khaman lawyer du mazang connect kam sen di chai gam jang connect kam lawyer ja dalsa bo lawyer bamboi notice neng special pi khai boi si case bamita ne chisra anyu to lamsra lawyer si pi khai bra boi phiu khai bra boi bamboi specifically assigned to khai di bamboi che de pikai main thim piu mama ju we case di misra lawyer boi bo pom plan phiu ta mi bo sibun sel ni pi is not a lawyer fee si pi lawyer fee cho yo kang sang ta sang ya lawyer fee ku bra complainant mania chera we lawyer hire to on opinion che ta di man pim kain cho so ma ge mai ki nai ja che de hai anu se notice cell is designed for victims ja che de victim neng ra lawyer si was ju game ba ma wo ja I say complainant neng ra until and unless you become accused ja anu se nang se lawyer again gon so mai che bo government ne people accused to the victim to the accused to the complainant to the government ne people court gata di ja tan mo tan kama wam las na question pa ro bang khama tisera Okay, aku ukhase apon chi uma to haise. yo Okay. Question raura kam ne rau ukha kang na the break ni ta ta. Allu mai haise usually victim ta one crime is to sita kam new karon chi chi main question wants to ta me cha Okay. Last try con lo. Type se kang kung tha ke. Coba me. Apa nak? con là tụi đấy các bạn ta suy chưa các khai bên em chưa này Asli ni question ni hak ni mam sam ni hal te ro khai di sui wanda pona pikaran sui nhưng mà như là sẽ khai như là này hai năng够năng này đinh năng够relate thì dùng áo tên ngam cả năng sẽ police khai thì cảm hồng cả challenge thì bộ akan ông bà mi thì mà sẽ phải yuti ang kiong cả younger generation aku mau police ko changam dora rang ba me experience rami do nang de kam guding han message khating han challenging thi buma thì anything ngam ga interesting thi yo pra theo jo ki khai sai suy hai police ngam hai sai public dealing sai suy you need to be fluent with the language first
I say Hindi sra ve too compulsory here. Delhi ka long ano Delhi police tu ne sra constable tu ne chuma IPS goreng anu ne chuma anu kum je gang anu ne chuma tak dau ja hai sra language sima me sra disadvantage. Language it is very challenging thing ja. Selepo siro nama siro nama ne king siro nama ne raudi siro game bo. I police station ga krai ga zo krai tinga. I struggle thing ti bani we I ka kha ka ho na ro lem boy. Police station ni ti khang lem boy. Di kam no chura case gwang mo case my tech meeting transfer tech meeting I handle to lem na boy. Or complain ni the Hindi le phalo ro khai bro boy. Sitting I sima dola bo jibo. Sidon jain nyo Hindi sura Delhi ka thuso Hindi game me sao lam phan da khai phai sa shi ko language game me jo hai si very tough challenge hai si ja tell you number 2 ra you should be very dedicated and you social mighty bo moreover specific is pura social mighty ram ne surang ja mara jai ma bo sarki community student activities kum ta de che de police go mo jo ha ga ti si pura zero family zero sibi de alang struggle chi cha khai sinyo police do mo jo ne chara hakum social social activities hai si fu khai lo ne exam one ne fu khai tro me ne chi bung chung ne ngo jo ra ne chi ma sra ngo ga mke je pa me pa wang pang bai kum thara survive tu nam la police number ja very Delhi police is very challenging and dedicated service hai se dedicate huma kama sran tu ma sila ne la de marking khela ne tu de changam koi di pilla constable nam ne chang den tu sima ra bo changam kam sima sra sine changam kam si kam ne je kam si me kam si ra game me Eli loira di kamu dah aku coordinator kala aku network design for to personally news la pani board of thanks pira boita pun network site in kya theom ne ligo speaker lung for bon mai ju thank you alle ko insightful thi ba pelung kia pani sengang kam hasa lin alium to see hello ti ding khai thank you any ali taung alung ma baliu any problem masa ti betul di contact kan kluk raga dani meeting ang kumano ang kalak ni din boy ti batu ngam ga introduce you hani nang social mighty way Delhi go fellowship at activity si din to hala ti bata idin mo ngai no na to ra din no ye thank you wong khai mai ki to beside next talk organize